Bagaimana Neng? Tugasnya lancar? Alhamdulillah Pak, lancar. Good. Ya udah Pak, berhubung tugas kami di sini udah selesai, kami langsung pamit aja ke Jakarta. Iya Pak, terima kasih menyelesaikan tugas kami. Terima kasih ya Pak. Good. Mau pulang sekarang, Neng? Pak. Terima kasih ya Pak atas bantuannya. TJ ya. Iya Pak, Ya, terima Pak, kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semangat gawe ge. Duh, ieu lawang muka ari hate Cindy mah mukana ka aing. Wah, maning diuk aing gawe teh semangat ya. Awak lah leuleus. Kurang bergizi asana. Hari Cindy kitu maka aing nanya cuek wae. Hari ka aing mah senyum. Aing mending keluar bae lah. Dengan Cindy. Nak minta maaf ya. Aduh, bete amat di rumah ya. Sepi lagi di rumah. Bapak ke Jepang jualan bacang. Ibu ke Singapura jualan bubur. Aduh, bete. Ada seorang pegawai peternak ayam. Dia suka sama anak majikannya. Wah, mustahil. Tapi kenapa ya? Saya ingat. Aduh, kenapa jadi ingat cewek yang ada di Bogor waktu itu? Lagian, cewek itu cantik sih. Jadi penasaran saya pengen ke situ. Mumpung papa mama lagi di luar negeri, main ke Bogor. Papa gak pulang-pulang, mama hobi jalan-jalan. Papa gak pulang-pulang, mama hobi jalan-jalan. Aduh, sisir kesayangan saya mana ya? Yang ada aja dah, pakai. Ngaca Ganteng juga saya ya. Mirip ayah. Jalan Mana ya pembantu saya nih? Mir. Kemana sih tuh orang? Amir. Jangan-jangan di lantai 14 nih dia tidur. Waduh, harus dibangunin kali ya. Mir. Mir. Ya Den, ya. Sini kamu. Bentar amat sih. Ya bentar. Sini kalau dipanggil. Ya Den, ada apa? Tolong ambilin sepatu saya, bawa ke sini. Emang Aden mau kemana? Mau ke Bogor. Oh, Iya. ya udah, saya ambilin dulu ya. Ya. Ini Den, tentunya. Ya, terima kasih. Ya. Taruh di bawah. Mir. Ya Den. Ntar kalau papa mama nanyain, bilang aja saya lagi main ke Bogor ya. Ya Den, siap, oke. Oke, kamu istirahat. Masih ada waktu.
sepatu udah rusak lagi. Biarin lah. Mama papa banyak duit. Ntar dibeliin lagi kok saya mah. Udah keren. Wah, kesempatan ya. Neng, bantuan dulu Neng. Tekudu. Ih, Neng galak-galak amat ngomongna. Sempit kayak kuburana. Kairan ka dieu. Ih, Neng eta biwir alabatan lentah. Kumacik saya be. Nah, si Neng akhir-akhir iya Neng beda amat Kak. Emang boga salah naon gitu? Pikir be ku sorangan. Kalah titah mikir. Terus mikirin Neng bae. Neng padahal malah leuleus. Amun sapoe henteu nyeuleuh senyuman Neng. Neng, kunang sih? Neng, setan apa sih yang merasukimu sehingga kau menjauhi aku? Salah ulah ngaganggu-ganggu neng deui. Neng, pernah bogoh kan Neng? Geus lah, ai gitu bae mah. Mendingan balik bae lah, moal gawe di dieu. Semangat hari kieu mah gawe. Malum bae mah hanya karyawan di dieu ge. Mungkin perjuangan aing sampai di dia doang. Memang hari teu bogo mah hese. Percuma diperjuangkeun ge. Mending balik aing ke lembur. Kok dia punya sarana di udah sedih kok walaupun aing sedih ge. Sia jojongnya di dia si cepat galade aing nek balik. Maafnya aing mau bisa maraban deui. Sing calager bae diatok. Kandang sia cicing di dieunya. Ulah kangen mah berat. Kemana dia? Yakin bahari di kandang hiji deui. Rek nanto. Kena maraban kotok. Mun maraban kotok dari ya malah gak kekuluyuran bae. Nah, ada si mikiran bahari-bahari teuing. Menggus urang ka kandang. Saya maning. Nah, Teh bahari rapi amat. naon kemana eta? Ya, mun nyaho main nanya dia meureun. Geus sih. Woi, Bontor. Iya amat kan lu keuna. Ngaku ya. Tangkeun. Ayo ge. Dia ke mana? Aing balik lah. Aing kangen sama aing. Nyimpinan dia ke peting tiba-tiba hendak balik ka lembur. Si anak balik bahari. Mesti pikir matang-matang nan dia. Aing madak. Lain matang-matang deui, geus asak. Geus lah, aing balik bae lah. Enggak ada tuh. Di jalan. Saya orang ke kandang. Oke. Kunaon Neng? Kesedihan amat. Bahri mah. Kunaon Bahri? Bahri nak balik mak. Cenanya namol gawe deui di dieu. Kunaon tuh? Jadi kieu mah ceritana. Pan Bahri eta bogohan ka Cindy. Ajuk. Pan emak nyaho meureun abah teresepen ka Bahri. Atur tama abah mah urusan emak kajen. Ai Bahri balik mah. Teangkeun deui kayak tuh Neng bisa kabdak balik jauh. Jadi kajen ieu mak. Kajen.
abah mau urusan emak kajen. Emang emak setuju, Mak? Ai mama neng setuju baik ka Bahri asal bener be. Neng nggak segera udah kata Bahri bisi ka bedaka jauh. Tuh, Mak, kuneng udah gulanya. Gara itu. Perasaan ya capek. Mananya? Benar nak ninggalkan Neng. Benar nak ninggalkan Neng. Neng mah mungkin dia jalan nu terbaik. Tapi bagi Neng ini salah, Salahna Salah, menurut Neng jalan terbaik eta tetep di dia. percuma Neng lah di dia ge semangat geus eueuh. Oh, berarti lamun kieu cara nama bener-bener tebogo kan Neng. Geus satulah nak balik mah balik. Lain maksud gitu. Nek, gedeng ge. Non deui aya anak balik mah balik bae. Ayo beneran tebogo kan Neng mah. Kayak Neng anak ngomong heula. Udah ngomong non deui geus nu diomongkeun ayeuna mah. Sebenarnya anak mengungkapkeun perasaan kan Neng. Maksudna Maksudnya kieu Neng. Neng yakin teu mun hubungan jeung AA bakal bahagia? teu yakin kunaon tuh Secara kan AA karyawan, kumantak bahagia. di dunia ieu anu teu mungkin KBG pasti mungkin. Lamun daek berusaha jeung berjuang pasti bakal bahagia. Tuh Neng, AA sieun teu bisa mawana karena AA jelema susah. Hanya sebatas karyawan. Kumantak bapak ngijinan. Neng rela hidup sederhana asalkan jeung AA. Bener Neng. Bener Oh, anak ngomong. Ayeuna urang disaksian ku hujan. Neng daek teu jadi kabogoh. Action. Ada si mikiran bahari-bahari teuing. Mun urang ka kandang. Kongko. Action. Mantap. Siap, Dek. Roll. Action. Ada ngimpinan dia. Ngimpinan dia keur peuting. Oh, ngimpinan dia keur peuting tiba-tiba nak balik ka lembur. Siap, roll. Action. Ada ngimpinan dia keur peuting tiba-tiba nak bakal kieu nang beukeun aja. Ayo banyak. Binti mangkon. Action. Sia bener, geus dipikir-pikir matang-matang. Dek, roll. Sia bener, geus dipikir. Siap bener Bahri. Siap bener Bahri, nak balik. Action. Aing tadi ngomong. Bener. Bapak lagi keluar ke Spanyol. Ibu ke Amerika jualan kantong. Tahir. Nah, apa ya? Saya ingat sama anak juragan. Action. Macik saya teh. Nanti Neng, akhir-akhir ayeuna. Akhir-akhir ini. Siap. Roll. Action. Kunaon sih Neng akhir-akhir ayeuna? Jutek mata. Emang apa salah naon? Neng dulu itu nya. Kamera. Kamera. Asa kami kenal gitu. Siap. Bisa aku ngajak tadi. Pan di dari akhir-akhir ini kunaon Neng jutek bae. Apa boga salah? Pikir bae sorangan. Siap. Roll. Action. Kunaon sih Neng akhir-akhir ayeuna? Neng jutek amat. Oh, cut. Ayo cut. Don, ampura Don. Siap. Roll, action. Kunaon sih Neng akhir-akhir ayeuna? Kunaon sih Neng? Akhir-akhir ieu. Roll, action. Kunaon sih? Kunaon sih Neng akhir-akhir ayeuna? Wes. Akhir-akhir ieu. Heeh. Aduh nanti tuh. Siap. Kamera roll, action. Kunaon sih Neng akhir-akhir ieu? Neng itu amat ka. Buat salah naon? Pikir bae sorang. Cut tuh di tukang. Dek, dia sepeda di situ. Action. Kunaon sih Neng akhir-akhir ieu? Neng beda amat ka. Emang kamu gak salah naon gitu? Pikir bae sorangan. Ini beunang guys. Benar.
Benangkan. Cut. Action. Oh, yang ditarik. Yang ditarik. Masih dicakal iya nah. Woi. Neng kunaon sih gitu. Action. Setan apa sih yang merasukimu, Neng? Sehingga kamu menjauh dari aku. Dek. Kamu yang gitu apa? Roll. Ganteng ya? Action. Neng, seperti nama aing boboh ka dia. Mandog. Action. Kunaon, Neng? Cut. Dia begini. Nyebut kolor. Kayak nyebut ditarik nak kolor. Siap. Siap. Action. Action. Leles amat. Action. Terus bagus. Bang Suri. Siap. Nggak siap ya guys. Roll. Action. Lucu lirik di, dia mah. Kalah gak adil, gimana? Siap. Roll. Kalah ulah bapernya, kalah cengkelannya. Oke. Oke, kita kan saudara. Oke. Saya gara-gara tuh mulailah hujan aja yuk.